Wow, apa ini? Kakak mendapatkan mainan nih teman-teman. Mainan mobil Tayo warna biru. Wih, keren. Kira-kira kakak dapat mainan apa lagi ya? Wow, ada lagi nih teman-teman. Ada mainan ondel-ondel sholawatan. Wih, keren. Ayo teman-teman, kita cari lagi. Masih banyak mainannya teman-teman. Wow, ada lagi nih teman-teman. Ada mainan topeng ondel-ondel. Wih, topeng ondel-ondel warna putih nih teman-teman. Wow, keren. Ayo teman-teman, kita cari lagi. Wow, di sana masih ada lagi nih teman-teman. Dapat mainan lagi. Dapat mainan ondel-ondel lagi nih teman-teman. Wow, dapat mainan ondel-ondel kecil. Wih, keren. Ayo teman-teman, kita cari lagi. Wow, ada lagi tuh di situ. Wow, ada lagi juga. Ada mainan Tayo sama ondel-ondel. Wih, keren. Mobil Tayo warna hijau nih teman-teman. Wow, ini ada lagi nih teman-teman. Ada mainan ondel-ondel kecil. Wih, mantep-mantep. Ayo teman-teman, gimana lagi ya? Wow, ada lagi nih. Ada lagi mainan ondel-ondelnya. Wow, mainan ondel-ondel sholawatan teman-teman. Wow, di sana ada lagi nih teman-teman. Tuh, wush, warna putih. Topeng ondel-ondel warna putih teman-teman. Dapat banyak di sini mainannya teman-teman. Ayo teman-teman, kita cari lagi. Wow, banyak banget nih teman-teman. Banyak mainannya. Wow, ini ada lagi nih. Ada ada mobil Tayo. Wih, mobil Tayo warna kuning nih teman-teman. Wow, nih dapat ondel-ondel nih teman-teman. Dapat ondel-ondel sepasang nih. Wih, keren. Mantul. Wow, banyak sekali kakak dapat mainannya teman-teman. Wow, nih di sini ada lagi nih teman-teman. Ada lagi mainan mobil Tayo warna merah. Wih, keren. Ayo teman-teman, gimana lagi ya? Wow, sudah tidak ada teman-teman. Dapat banyak nih kakak nih teman-teman. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.